to skrenu lijevo. Da. Ajde. Korak. Krov je lego koliko ja vidim. Ja ne dalje. No. Strana 16, kako tu je strana 62? Slušaj, reci. Jeste stigli? Jesmo. Ako hoćeš jedino tamo postavi bateriju negdje, onu veliku. Pazi. Dragani, šta misliš da to ovdje negdje stavimo onu veliku reflektoru, onaj? Nemo još, zašto je? Ovdje mi treba što tamo ovdje, ovo je veliko, viši ovdje ima i... Zvaća cister, nek on krene, nam treba pola sata da dođe. A ovo je veliko. Strana 62, kako čuješ, strana 16 prijem. Strana 62. Neka krene, kuća je gotova, ali treba će nam vode. Dobro, razumiju, ne treba niko dođi još od ljudi. Ne treba, krov je pao, kuća je gotova, stara, samo trebamo gasiti cijelu noć. Milinović, oni su tamo u onom čošku.
Njih dvojica su tamo u čošku, nemoj njih gasiti. Čuo? Javio sam za cisternu. Dobro, ne. Preloži se ovo je. Samo polako. Ništa, javljam Karajić da ima magle, da ne žuri, da se ne... Da, nema tu kaži to je, ne ti šta je. Dečko, ajde ti se makni tamo. Ključili smo ono te nove kuće, ako možete. Evo tu ovdje nešto visi, šta je ovo? Nisi to ključeš. Naćemo, ako nađemo, naćemo. Kaži ključevi od nove kuće, tu neđe unutra. A jebi, sad je pokazao Draženu, ošao je tražiti. Tamo ima područje, pa imamo područje.